moi biren gi mathakta as a chief minister ma oina yamna luna tillabasu or meitei da yam luna tillabasu moi je mathakta yam sawe maramdi moina any cookie tribe delete tora kan je yam sawe ai ba loi evidence loi leba ngaktane sawre ka su kai de maroina moi gi sympathize to khiba moi gi su da yaw khiba kener gi mathakta mars tarada moina su agreement se lotho kan se da moi yam sawe adugi mathak se da adudi moi apen de ba yam leire adu yam leire ba so adu anni gi mathak to moi kari to badage as khoi se pun de ba yadre adu ka kaino ma paratam han de ba yadre haira kan se da moi kari thige atsum gi platform se da hoje ke pautin thang se president ne moina kari thi badage meite gi st demand di se tho le si su si na ba yai ni thomjin ba yai ni si gi mathak ta adu ka jo champu su ngarang nahan su irang yamna volatile situation le si ni se capitalize to raga thomjil la di khoi to bangam gani hai bagi season are third may da thokre mongi gate ke du mai thakre thara kan se da it spread all across manipur adu maru oina yamna fast oina spread to bodi more da less than 30 minutes da spread to kana gi influential jaga no cookie student gine cookie in pi gine almaina moigi du yinga kan se da third may gi du da loi ate me am sing se retaliation ne meite su retaliation Thadou su retaliation all others are retaliatory act ne ba koi me am sing se admain to du na when it all spread cookie versus meite gi da lakre cookie marak se koi Thadou na yaw de haira kan se da somehow it take times finally last august gi koi infal da lak pa yare bhapta minare adu gi di yore hojik gi di idea of manipur haire idea of manipur da cookie du kanano koi thidok tredi kamaine koi hingmin nagani ba kamaine koi tin nagani hojik di Thadou ne koi yare phare manipur di kaidongai da suya yaro koi di manipur da at least 31% scheduled tribe category phange assam da pb de atei da pb de sidagi hodorak pane sidagi kaino toram bane koi na khalle genuine de koi khalla ga lak pane hoi at one point in time Thadou might have been migrated from Chin Hills or we have been naturalized Maharaj Nara Singh matam da oiram bayai those are gone history and we have been migrating here and there Chin Hills dagi Lusai Hills dagi Kachar dagi Selhit dagi Naga Hills dagi here and there chatlam bayai but Manipur government na ILP rule matung na Thadou su 1961 mamang da labor already yare indigenous person paragi hare simple all problems can be sorted out see da khang na akhoi mayam khatna han ba conspire to hiba mi mayam sing se akhoi na dandi pi kari punishment thido ga penalize to dingai phaudi aseng ba lasting peace phangoi se mayam sing se maroi na hoi meitei haibadi panjabadi nungai de ado irusu khwai ni masing yam jo adum malice towards non aina intentionally phataba khande matam duda moiga yam luna tinaba cooking piga keso se yam thune thido leader sing se duga anywhere unaba mathau tai moi yadradi atei cookie sukna na chadaba mar oiro mizo oiro or zomi hai tar moi mayam sing se akhoi yelhomi mayam sing se maheron digi tinara pa mayam sing se koutho ga wari sanar aga government of India or government of Manipur se akhoi kari parama lesson ma piba mathau tai ngasi di problem ngaktane akhoi na ngang se akhoi na khangi badi dots connect mayam to gre ado irasu kaino to se hai tara di ngasi penalism mayam sing su version yam le to akhoi it is our moral responsibility to join hands together hoi onus lies on the government elected MLAs mayam singi duda dum tagani ado irasu akhoi na laina se khangrabani na tungna in order to prevent this type of conflict again in future so that nobody even government of India cannot take advantage adu gidamak tadi akhoi mayam sing se close zone meeting phama kanda strategy yat ka do bne ba ko swai de hai phangai hai ba yadre but manipur nung se hai tara di idea of manipur na te ba manipuri nationalism se akhoi chatmin ado ba ho ba ma thau tai manipuri nationalism hai di Thadou manipuri hai ba tangkhul manipuri hai ba sigumba hodok pa ma thau tai adu natrabadi suoi oiroi but we can akhoi yam thuna adum mai pa kani ngam gani adubu hai hiba problem di cookie kanara hai base akhoi soidna identify to thoki se illegal oibra legal oibra cookie kanara hai base akhoi thido pangamba numit tadi wari sana ba ngam gani ai mai thamjage mra tamo lamjathang da lakse tamo yam da Micheal hai tare tamo na chong ko buse de ko da Micheal je hojik
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯒꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯌꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁ itself ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯁꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ most of the speaker refer ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯄꯣꯟꯇꯦ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯣ this is how powerful you are in Imphal So ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯑꯩ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯋꯥꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯀꯛꯅꯤꯁꯟ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨ ꯂꯩ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯨꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯋꯤꯠ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯅꯥꯎ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯡ ꯒꯨꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯌꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯕꯤꯔꯣ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯣ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯝꯍꯟꯖꯔꯒꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯕꯤꯔꯣ ꯌꯦꯁ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ what is need to be done at present ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯥꯏꯇꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯗꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯒ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯡꯂꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯋꯥꯔ ꯒꯦꯠ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤꯔꯥ ꯊꯥꯗꯧꯔꯥ ꯀꯅꯥꯔꯥ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯟꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯜꯂꯤ इरेक्टेड एंग्लो कुकी वार हाइबसिसु लौथोक्ट्रिङै फाउदि मणिपुरदा अदुम हॉस्टिलिटी अदुम लेगनी सिसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मथौने से मयाम सिंगसे गवर्नमेंट की मथौने से इलीगली इरेक्टेड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन सु यावदे स्टेट की पीडब्ल्यूडी की परमिशन सु यावदे कनामते की अयाबा यावदना इरेक्ट तौखिबा पोट ने अदु लौथोक्ट्रिङै फाउ हॉस्टाइल अदुम हॉस्टिलिटी एलिमेंट अदुम लेहि अदु लौथोक्पा मथौ ताई रिमूवल ऑफ एंग्लो कुकी वार सेंटिनरी वेलकम पोस्ट हाई तारे अदु अमा हम सुबदा मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेंट्स गा मरी लेना यामना कइनो ओइबा सेंसेशनलाइज ओइबा इलीगल इमिग्रेंट्स कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स हाई रिबा मीसिंग से ए सामक हौकिप ने 1967 दा बर्मा दगी हौकिप लाए अदु कन्ननबगिदमक्ता एना हौकिप सिंग से इलीगल इमिग्रेंट्स नते हाइना कोई कनबा यारोय मरमदी चे द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आई बलेपने सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओइगद्रा मणिपुर गवर्नमेंट ओइगद्रा सिगी एनी कुकी ट्राइब से मोइना कन्वीनियंटली सिगी थक सिदा हौकिप मयाम सिंग से दुदा चंगी अदु एनी कुकी ट्राइब लोथो कान सिदा एनी कुकी ट्राइब की एमएलए अनि हेंगलिप की एमएलए गा साइकोट की एमएलए अनि दो अदुम सावब ताबने लोथोखिबा चीफ मिनिस्टर मागी एमएलए अमा ओइरागा चीफ मिनिस्टर मागी लीडर अमादुना अदुगी मागी ट्राइब दु लोथोपिबा तारदि सावब ताबने दु महौसाने अदु रिएक्शन अदुम लाकनी एक्शन लेरदि अदुगुम्बदु कमाइना अखोय कंट्रोल तोगनी हाइबा अदुगी मरम उदना एनी कुकी ट्राइब से लोथोक्तबा यादे सिसु अहम सुबदने मरी सुबदा लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर तोदबा यादे ऑल मणिपुर तंपा खतंग यारोय चिंगसु तौगदौबने कनानो कल्प्रिट अदु थिदोप मथौ ताई तांग अहुमदा मरोइना हजिकसु कांगवाइदगिना तुइबोंग सिगी यामना हॉटस्पॉट ओइबा सिगी जगह सिदा लॉ एंड ऑर्डर से रेस्टोर तौदंगै फाउ यारोय मरमदि हजिकति नेशनल हाईवे टू कांपो बिदि चटपा हनबा यारे समहाउ अदुदि मयामसु दुम चटली मरोइना सिगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक ओइरबसु हजिक डिस्ट्रिक्ट 33 मनुंगदा सिगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनि सिदा मरम ओइदना अकोय मणिपुर प्रजा मयामबु
popular government lawthokhiba atei miyam singse khoina victim oibase phajade just because of two district headquarters how will the entire population of Manipur suffer adudi yaroi so sigi law and order si anyhow any means especially kangwai dagina toibong sigi stretch sida thoning ba thokpa toning ba toba nomei dum kapsilakpa du da toba mayam singse control to de yade si administration haitare sarkar paiba singna adum tobiu aduga manga subai sida illegal drug trade si singse annihilate to go dobne bus to go dobne fazana aduga mari leinana yamna comprehensively detail oina poppy eradication ki damakta policy se fazana simba mathau tai government na adum police or Assam rifle or Manipur rifle katang thar aga photo ga thagal aga adu oda claim to body photo of the yaroi se fazana mayek sing na poppy eradication ki policy fazana plan leba mathau tai aduga manga subai sida civil society organization mayam singse Manipur government employee kaya yaubra adu fazana thidok ready mayam singse maro in a home department oiro health department oiro power department ga kaino gi department se education department da thabak suri ba mayam singse conduct rule gi wang bada haining ba panghai da hai ba Manipur su kari mapu leiteba gi type da government leiteba gi type da kana any government employee na su adum pangtaw da toba sigi department mari gumba se fazana CSO da kana yaw bribe je fazana thidok piradi administrative high tare ko ngasai nai ki ba government gi matau ne simayam to bi yam fagani adugi mathak tu da yam namaro ibase MLA singna leader of the house high tare legislative party leader khanba matam sida sigumba mayam singse paikhat pangamba mi mathau tai adugidi khoi khutta leitawani na akhoi su limited voice high tare khoi su leijai adugidu aina thamjaningi Manipur se meitei gi disunity se yam problem oye meitei gi disunity se advantage yam na logre tokpa singna ei adum hajinga meitei gi disunity maram haibadi meitei singsina masagi political party leitawani na BJP or Congress da chatlabani na kuki singidi yamna advantage adum phangkhre ba yam nungai khre ba January 4 January kano kunmari da arambai na MLA mayam singse phajana punsin han khre adugi unity du kadai chakhrage simayam singse khoina khangbide meitaina hekpula kansida MLA singse executive sumoina paigani legislative sumoina paigani adugi power du kayamuk sathi ge haira kansida nationalism sigi kuki ga naga gi nationalism anoba siudo nationalism sarli se kasuna chade idea of Manipur haining ai leite Manipuri nationalism haira aga loan su meite loan or meite me adum haiba yarabane sometimes hojiki di Manipuri haira di language khatang gi dakhal aga ei thado sing su Manipuri na te haining ba sigumba aranba nationalism hai tare ko sigumba se haining deba when meite legislators man se unite tora kanda chumtho adi yamna laibane ba adu once legislative ga executive power hack paira adi Nagaland ga Mizoram na tobudu moigi di nationalism sabadu assimilate loi toidi sidi sidadi meitei na disunite oibadagi maram oiduna policy kari kara kem tobi debagi maram oiduna toba ngamde hojik di government of India khatang da depend to tainare problem se government of India na tebe khoi sina problem se khoi masen tho kan government of India na kadai phau advantage lobra kayam tung badage di khangde geopolitics or anything but moini su kayam benefit oibra di khangjade adu bu ekhoina room PBA ba akhoina Manipur na India ga punba se India constitution se phatteba oibra akhoi ga chana dabra because madam the ethnic violence gumba se India ga pun khraba matung da di yam thengnai adu di or misuse to bagira India gi constitution mayam sing se adu oi tar di who misuse this Indian constitution adu di akhoina thido oga kari kamaina corrective measure lo khat pa yabra haiba si akhoina khangba mathau tai maram di hojik di Indian constitution gi makha da akhoi le robna modi supreme ne toning ba to ba yai we just only blame Delhi hai radi hai ningai leite hojik di yamaru oina handak Manipur na BJP na hai tare strength leina district ani khatang da law and order situation pharak ta badagi maram oiduna Manipur gi kaino se popular government se lauthok pi kansida yamna kaino mayam singse lauthok pi ra kansida ngasai hai khiba justice hai radi
handak to hiba thodok se conspire to hiba mi se thidok ta ba yadre ba maram di conspire to hiba mi sing se akhoi thadok gi perspective da di kuki ne maro ina kuki in pi Manipur ga kuki students organization ne kuki in pi Manipur headed by CH Ajang Khongsai ne aduga kuki students organization headed by Pautin Thang Lupeng ne ani mak de hoji kuki in pi Manipur da president ga secretary yaure maram di moi biren gi mathakta as a chief minister ma oina yamna luna tillabasu or meitei da yam luna tillabasu moi se mathakta yam sawe maram di moina any kuki tribe delete tora kan se yam sawe ai ba loi evidence loi leba ngakta ne sawre ka su kai de maro oina moi gi sympathize to ki ba moi gi su da yaw ki ba kener gi mathakta mars tarada moina su agreement se lotho kan se da moi yam sawe adugi mathak se da adudi moi apen de ba yam leire adu yam leire ba so adu anni gi mathak to moi kari to ba dage as hoi se pun de ba yadre adu ka kaino ma paratam han de ba yadre haira kan se da moi kari thige at sum gi platform se da hoje ke Pautin Thang se president ne moi na kari thi ba dage meite gi ST demand di se tho le si su si na ba yai ni thomjin ba yai ni si gi mathak ta adu ka jo champur su ngarang na han su irang yamna volatile situation le si ni se capitalize to raga thomjil la di ekhoi to bangam gani hai bagi season are third May da thokre mongi gate ki du mai thakre thara kan se da it spread all across Manipur adu maru oina yamna fast oina spread to bodi more da less than 30 minutes da spread to kana gi influential jaga no kuki student gine kuki in pi gine almaina moigi du yinga kan se da third May gi du da loi ate me am sing se retaliation ne meite su retaliation Thadou su retaliation all others are retaliatory act ne ba koi me am sing se admain to du na when it all spread kuki versus meite gi da lakre kuki marak se koi Thadou na yaw de haira kan se da somehow it take times finally last August gi koi infal da lak pa yare bhapta minare adu gi di yore hojik gi di idea of Manipur haire idea of Manipur da kuki du kanano koi thidok tredi kamaine koi hingmin nagani ba kamaine koi tin nagani hojik di Thadou na koi yare phare Manipur di kaidongai da suya yaro koi di Manipur da at least 31% scheduled tribe category phange Assam da PB de atei da PB de sidagi hodorak pane sidagi kaino to rambane koi na khalle genuinely koi khalla ga lakpane hoi at one point in time Thadou might have been migrated from Chin Hills or we have been naturalized Maharaj Nara Singh matam da oirambai those are gone history and we have been migrating here and there Chin Hills dagi Lusai Hills dagi Kachar dagi Selhit dagi Naga Hills dagi here and there chatlambai but Manipur government na ILP rule matung na Thadou su 1961 mamang da labor already yare indigenous person paragi hare simple all problems can be sorted out si da khangna akhoi mayam khatna han ba conspire to hiba mi mayam sing se akhoi na dandi pi kari punishment thido ga penalize to dingai phaudi aseng ba lasting peace phangoi se mayam sing se maroi na hoi meitei haibadi panjabadi nungai de ado irusu khwai ni masing yam jo adum malice towards non aina intentionally phataba khande matam duda moiga yam luna tinaba kukin piga keso se yam thune thido leader sing se duga anywhere unaba mathau tai moi yadradi atei kuki sukna na chadaba mar oiro mizo oiro or zomi hai tar moi mayam sing se akho yelhomi mayam sing se maheron digi tinaraba pa mayam sing se kotho aga wari sanaraga government of India or government of Manipur sida khoi kari parama lesson ama piba mathau tai ngasi di problem ngaktane khoi na ngang se khoi na khangi badi dots connect mayam to gre ado irasu kaino to se hai tara di ngasi penalism mayam sing so version yam le to akhoi it is our moral responsibility to join hands together hoi onus lies on the government elected MLAs mayam singi duda dum tagani ado irasu akhoi na laina se khangrabani na tungna in order to prevent this type of conflict again in future so that nobody even government of India cannot take advantage adu gidamak tadi akhoi mayam sing se close zone meeting pham akanda strategy yat ka do bne ba ko swai dadi hai pangai hai ba yadre but Manipur nung se hai tara di idea of Manipur na te ba Manipuri nationalism se akhoi chatmin ado ba ho ba mathau tai Manipuri nationalism hai di Thadou Manipuri haiba tangkhul Manipuri haiba sigumba hodok pa mathau tai aduna trabadi suoi oiroi but we can akhoi yam thuna adum mai pa kani ngam gani
adubu hai hiba problem di cookie ne cookie kanara hai base akoi soidana identify to thoki se illegal oibra legal oibra cookie kanara hai base akoi thido pangamba numit tadi wari sanaba ngamgani ai dumai thamjage mras Okay, Ozaki yam phazaba akhoi ideas and opinion kamaina how akhoi the idea of Manipur being disintegrated oraki aduga sin know the causes se khangabandana karamaina how can we proceed towards the idea of Manipur having am phazaba Ozaki opinionated thambikre so now ai mathanga